Gost Novog dana u narednim minutama je Hafez Sulejman Bugari. Hafeze, dobrodošli u novi dan, jutarnji program N1 televizije. Još bolje vas našao i radujem se pozivu i na svemu što činite za našu zajednicu. Drugi dan Bajrama je danas, Bajram Barčula. Naravno, dan koji se u Bosni i Hercegovini obilježava i kao dan šehida. Iza nas je mjesec Ramazana. U vašoj bajramskoj poruci, što je bio fokus ove godine? Da li ste se na nešto posebno osvrnuli? Tema bajramska je bila prirodnost. Dakle, čovjekova priroda, njegovog ponašanja, odnosa prema sebi i prema onima oko sebe. Komentarisao sam bukvalno riječ dan Bajrama na arapskom jeziku, to je Jeumul Fitr. Dan prirodnosti, dan originalnosti, dan u kojem čovjek odstranjuje od sebe neoriginalno. Dakle, sve ono što gubi svoju osnovnu prirodu kakvog ga Bog želi da ga vidi. To je bila, dakle, sva tema. Čak je povezanost i tekako važna i sama riječ iftar, sama riječ prirodnost i sama riječ vitr što se daje, dakle, ta simbolično ono pomaganje siromasima. Sve je to od istog korijena interesantno. Dakle, prirodnost, briga za drugim, oslobađanje ili odcepljenje ili cijepanje od sebe svega onoga što nas izvodi iz naše prirode. To mi je bila tema Bajrama. Rekao sam da ako nemamo prirodan odnos, onda ćemo neprirodni biti prema sebi, prema drugom. I još ovo, rekao sam, naravno da ćemo nailaziti, nije baš tako lako da se dođe do prirodnog, originalnog i treba da imamo razumijevanje u tom prirodnom procesu duhovnog sazrijevanja kod čovjeka. Kad nailazimo na neprirodan odnos drugog, onda moramo imati širinu, jednu otvornost, da mu pomognemo kako da on što bezbolnije dođe do svoje prirode. A kada dođe do svoje prirode, onda je njemu Bajram svakog trenutka, svakog daha. Da li je najteže doći do samog sebe? Znamo za jednu staru latinsku izreku da je najteže spoznati sebe. Naravno, to je najveća prepreka. Najveća prepreka čovjeku na putu saznanja jeste on sam sebi. Dakle, najveća prepreka koja može biti ono, mi smo, a ne znamo ko smo. Dakle, zato je Božji poslanik rekao da je najljuća borba sa samim sobom. I pravi trudbenik, da ga tako nazovemo, onaj koji se dubinski maksimalno zalaže, onaj koga hvali Božji poslanik, to je onaj ko se bori protiv sebe, protiv svoga ega, protiv svega onoga što ga čini da ne bude ono što jest. Ove godine postači i općenito muslimani su imali dovoljno vremena da se bore protiv sebe, da tako kažem, s obzirom da je post trajao čak i 18 sati, prvi dan Ramazana smo imali najduži post. Da li je zaista to vrijeme gdje se vraćamo svojim iskonskim vrijednostima, promišljamo o vjeri, onome što bi vjera trebala da znači u našim životima? I 18 sati. Pa to je bukvalno period u kojem se nudi čovjeku da se vrati, što malo prije rekao smo, da se vrati tom svojoj biti osnovnoj i dobija takvu snagu zbog toga što su inače ovaj nevidljivi svijet koji je ono prkosan, dakle šejtani. Dakle, oni su tada zatvoreni i očito svaki čovjek, bez obzira koji je u pitanju, on osjeća jednu neopisivu snagu. Zato što prvi dan posta Gospodar prašta iz milosti svoje, zato što je to mjesec u kojem je riječ Božja spuštena, objavljena poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. I to je dan u kojem Gospodar zbog toga, zbog te veličine tog dana, zbog veličine govora kao univerzalne poruke za svakog čovjeka, prašta svakoj duši osim dvojici. Interesantno. Jedan od njih jeste onaj koji je pun zlobe prema drugom i drugačijem, i onaj ko namjerno, svjesno, iz inata prekida rodbinsku vezu. Ova dvojica su isključeni. Oni jednostavno hoće svjesno da ostanu u neprirodnom stanju,
A malo je ti, jel da je malo je stvarno oni koji stvarno svjesno želi da remeti drugog. Jednostavno, samo to može biti onaj koji je izašao iz prirode. Izašao iz prirode, koji nije više čovjek. Jednostavno, kod kojega dominiraju ove negativne snage, negativne energije koje on dopušta da se u njemu nastane. Zato je Ramazan upravo ta prilika gdje je čovjeku ponuđeno da se vrati se sebi, dođi, uživaj konstantno, nemoj da se raduješ, ja kažem, mjestimično. Ako nisi na svom originalnom mjestu, onda ti je sreća mjestimična. Radost ti je mjestimična. Čak i mnogi dopuštaju, čak i vjernici dopuštaju da je mjestimična radost bude. Radost samo s Bajram ili radost samo kada dobije, kada kupi nešto. Međutim, poruka Ramazana jeste da on bude konstantno sretan. Odatle mi se je svidjela definicija sreće od Spinoze. Neki dan sam baš to nailazio čitajući. Kaže, sreća je istinsko vježbanje vrline. Istinsko vježbanje vrline. Mi imamo jedinstvenu priliku da u tom mjesecu dođemo do izvora, dakle, do vrline kojim ćemo se osloboditi od svih viškova, psihofizičkih viškova koji ne daju čovjeku da živi u punom smislu te riječi. Da li je nas onda strah da budemo sretni svih 365 dana u godini? Tih 30 dana tokom Ramazana, morate priznati, jeste poseban osjećaj. Zašto ga ne produžiti na ostale dane? Je li nas strah? Iz kog razloga to ne radimo? Ne samo da je nas strah, nego pošto je to nepoznata stvar. Mi se inače bojimo svega što nam nije poznato. I to je osnovni razlog. A moramo računati da postoji vojska kojima je stvarno ova nevidljiva i vidljiva, naravno, koji dopuštaju da ego dominira u njegovom životu, a ne duša, duh. Oni su nesvjesni, oni koji ometaju čovjeku da bude čovjek. Dakle, i vidljiva i nevidljiva energija. Dakle, slabost koja je prisutna i kod ljudi. Dakle, a ta slabost se manifestira kroz bilo koji porok koji on dopušta da se nastavi u njegovom životu. Jer kada postoji porok u čovjeku, onda tu ima prolaza u njegovom biću da on ne bude sav svoj, što mi kažemo. I onda on nesvjesno, ima i oni koji svjesno, a ima i većina koji su nesvjesno ti koji ometaju čovjeku, sebi i drugom, da on dođe do te sreće o kojoj smo malo prije pričali. Koji su to onda, kako biste vi karakterisali, koje su to onda najveće prepreke sa kojima se susreću muslimani danas u svijetu? Dakle, ako ne govorimo samo o Bosni i Hercegovini, svjedoci smo zaista mnogih nemilih događaja koji se vezuju za takozvani islam. Hajde da to tako karakterišemo. Prepreke su, gospodar spominje u Kur'anu zašto nisi prevazišao prepreke. Nije prevazišao prepreke. Dakle, prepreke su sve opisane u knjizi Božjoj. Samo je poenta što se, zapravo greška je što se mi ne družimo sa knjigom. Malo se družimo knjigom. Ili površno, polovično se družimo knjigom. Ili se sebično, egoistično družimo sa knjigom, tražeći dokaze ili stav kojeg smo već izgradili. Unaprijed da tražimo dokaze, dokažemo da smo neka potvrda svog nekog ličnog stava i tako dalje. Međutim, ovdje je univerzalan stav u pitanju. Dakle, opće dobro, dakle nešto što je opće dobro za svakog, to je stav kojeg treba naći. Dakle, pogotovo kada imaš namjeru tako da sad im želiš samo zadovoljstvo onoga ko te poslao, da imaš mogućnost da širiš taj stav i taj odnos i tu lakoću i tu ljepotu. Sad, rekli smo malo prije, zapravo na početku, da je prepreka sam čovjek, sam sebi, to je ta osnovna, najveća prepreka, ali prepreke su također i bježanje od dijaloga, bježanje od razgovora, bježanje od komunikacije, od druženja. Zato je u islamu određena obaveza vjernicima džemat. Da oni budu u džematu, da stalno imaju tu provjeru. Dakle, to provjeravanje odnosa, ponašanja, dokle su došli. Zamislite, 5 puta u toku dana, oni kad se vide, ne samo onako da obave to što treba, nego poslije toga što ima, dokle si. Dakle, kako putuješ, kako si preprekao na putu. Ima koja nova prepreka koja se otkrio da ja ne znam. Nešto pomoći? To je, dakle, to je poruka, to je smisao. Smisao svih obaveza jeste da budemo u stalnoj vezi sa onim koji je najzaslužniji, a to je gospodar svjetova. Islamu.
kažemo Allah. Dakle, da tu vezu, što je god ona jača, jači smo mi u životu. Jači smo u prodiranju, dakle, da probijemo sve one prepreke, sve smetnje koje ne daju da budemo ono što se od nas traži. Prepreke su, dakle, ima ih, evo sad mi nam pade, 365 prepreka vjernici imaju do originalnosti. Eto ga. To učenjaci kažu, to je zapravo u Kur'anu ispomenuto. Dokaz toga kaže gospodar Stedbila, kad anzar Allahu ilikum zikra. Gospodar vam je već dao ugled, dao vam je uzor, dao vam je uzornu osobu koju ako budete pratili, bit ćete oslobođeni od svih tmina, prepreka koji vam ne daju da dišete, da živite originalno onako kao čovjek. I onda pojašnjamo ko je ta uzorna osoba, kaže Rasulan, to je Božji poslanik, koji vam temeljito bićem podučava, prenosi vam znakove, dokaze, da bi izveo iz tmina na svjetlo one koji vjeruju i rade dobra djela. Obratimo dobro pažnju. Vjeruju i rade dobra djela, ali opet ima i tmine. I na osnovu ovog dijela ajeta velikani kažu da postoje tmina onoliko koliko i godina dana. 365 tmina ima i vjernici. Iako vjeruju, iako rade dobra djela, međutim, kako vjeruju? Da li čisto vjeruju? Da li egoistično? Da li sebično? Da li žele da prigovaraju? Da li žele da nameću vjerovanje svoje? Da li kad rade žele da se fale? Da žele stvarno da oni budu predmet priče, hvale i tako dalje? Sve su to prepreke koje mogu da čine čovjeka ne čovjeku. Sada kada vas slušam mogu reći da je sebičnost možda jedna od najvećih tih tmina koja postoji u ljudima. Pa to je sebičnost, je ta bolest. Hoćeš da činiš samo sebi, sama reč nam se podučila, sebi čini, sebičan je, a čini drugom, to je sebičnost, ona lijepa. Jer ti si onaj drugi u biti. Gospodar često kroz Kur'an kaže, nemojte biti protiv sebe, nemojte ubijati sebe. Dakle, znači, tretira sva stvorenja kao jednu porodicu. Čak tokom druženja kroz Kur'an, dakle, uz Ramazan naučili smo nove ideje koje su stalno bile tu. Samo mi slabo čeprkamo po tim idejama, slabo tražimo. Između ostalo tamo kaže, gospodar, vi ste dio drugog. Vratimo dobro pažnje. Ako nisi dio drugog, nemaš udio u ljepoti, u sreći, u radosti stalnoj. Sam si. Pomenuli ste porodicu. Ne znam koliko ćete se složiti sa mnom, ali evo ako mogu govoriti iz iskustva ljudi oko mene, da se poprilično u zadnje vrijeme izgubio taj status porodice. Mnogo je mladih koji se razilaze, mnogo je starijih koji se razilaze. Nekako je institucija i porodice i braka i međusobnog poštovanja kao da gubi bitku sa 21. vijekom, sa brzim načinom života, sa svime onome što se nalazi ispred nas. Razlog toj bolesti jesmo zapravo mi. Naš pristup. Naš pristup i vjeri i materiji. Jedan sasvim pogrešan pristup, davajući prioritet nečemu bezvrijednom, trivialnom, marginalnom, zapostavljajući temeljne stvari koje su najbitnije čovjeku u životu. A to je porodica. Zdrava porodica je znak zdravog društva. Čim je porodica poremećena, time smo mi kazali sliku o sebi, o svom stanju, čime se mi to bavimo. Mi smo dopustili da materializiramo vjeru. Mislim, kao ljudi sada, vjerovanje. Materializirali smo znanje, nauku. I onda smo time dopustili jednostavno da nam se ruši ono najbitnije, najvažnije, a to je ljubav. Dakle, čista ljubav, porodična, prijateljska, bračna i tako dalje, ona je zagađena. Ona je zagađena jednostavno nakaradnim željama, da tako kažem. Dopustili smo da nam ukras bude preći od temelja. A ukras je sva materija, to je ukras ovog svijeta. Čak su i djeca ukras. Interesantno. One mogu biti ukras naš, gdje mi razgalo dobijemo jedno. A da nam to bude razlog da se poremeti bračna, rodbinska veza, onda je to bolestan pristup znanju.
i vjerovanju. Gospodar, interesantno, nije samo za brak rekao da je ukras ovog svijeta. Dakle, za muža i ženu nije rekao da su ukras ovog svijeta, nego za djecu i za pare je rečeno da su ukras ovog svijeta. Znači, ne dopustite da vam ukras poremeti ono svjetski ukras i istovremeno, jer na osnovu toga što je ono, ako je ono svjetski, onda je ovo svjetski. Ako je samo ovo svjetski utros, a nije ono svjetski, to je samo zamka, to je samo prevara. Zato Gospodar kaže, među vašim supružnicima možete imati neprijatelje. Znači, pripazite kako ćete se postaviti prema njima. Ja sam neki dan zabilježio jednu rečenicu. Ljubav je ta koja ženu čini robom, da tako kažem. Ona koja će biti zadovoljna biće. A interes je čini da je tiranin. Postaje ako je sa interesom, nekim niskim ulaziš u brak, onda vidit ćeš, samo ćete imati patnje, tegobe i tako dalje. Ako uniđeš sa željom da ostvarite misiju, a to je ono svjetski, naravno i ovo svjetski ukras koji nije patnja, nego samo ukras u kojim ćemo uživati. Mi smo dopustili da jednostavno brak, porodica, ili ta svijeta institucija toliko bude zapostavljena. Ja samo tu instituciju gledam kakvo nam je stanje, kakav nam je pristup prema životu, prema nauci, prema jednostavno kompletno našim vrijednostima u životu. Ta institucija, kako rekao jedan psiholog, to je jedina institucija sa najmanje zaposlenih. Dakle, malo se posvećujemo toj instituciji. Ako se posvećujemo, onda je površno onako, jer oni koji posvećuju nemaju dovoljno znanja kompletnog. A kompletno znanje je ono koje se tiče i duhovnosti i naravno uma i ovo znanje, ovo svjetsko i tako. I zahtjeva puno radno vrijeme. Nema to 24 sata, a ne 8 sati, gotovo, nećemo se više voliti. Nastavit ćemo u sljedećoj emisiji da zavolimo. Nema tu ni godišnjeg, ni praznika, ni vikenda. Znate zašto? Zato što prokleti šeitan, on najviše želi da razvali brak. Pa sramota je bila, ja sam to rekao. Sramota, to je bilo prije 2-3 godine. Otprilike, ne znam, sad sigurno je više, nažalost, informacija da je 876 razvoda brakova u Bosni i Hercegovini. Taj broj je porastao. Porastao još više. Doista je nekako sramota naša. Kakva nam je to kakva nam je to nauka, koja nam je to vjera, koje nam je to znanje, skrivena neka vjera i neka orijentacija, smjernica nam je izgleda bolesna, sebična, egoistična, pa smo dopustili da nam se poremete osnovne vrijednosti života. Ja često spominjem repriza, naravno, prestala mi je bila dosadna, nekad mi je bila dosadna, sad mi je drago da čujem, zato što nikad isto ne možemo kazati. Ja često govorim, sviđa mi se, u Americi je znamo zakon, predstavnik države ne može biti tako razveden. Interesantno, zbog čega? Zato što ako ti ne možeš jednu porodicu, jednostavno da napraviš atmosferu takvu da odiše ljepotom, lakoćom, šta ćeš ti, kako ćeš ti državu napraviti, da odiše lakoćom? Dakle, stanje braka nam pokazuje stanje države. Dakle, sa svim segmentima. A ne bi se mogli pofaliti inače kako je stanje sad u svijetu, općenito. Dakle, dopustili smo ne samo ovaj dio porodica, nego i školstvo i mnogo što smo dopustili da ide nakon bez neke ljepote, bez neke lakoće, bez neke ljudskosti, nego je interes je taj koji je zavladao i onda interes nas je upravo doveo. Evo, u ovo stanje u kojem jesmo, u kojem mi izgledamo kao puni smo znanja, po znacima navoda, ali su nam ruke svezane, bježimo, ne znamo kako da zaštitimo vrijednosti koje imamo i svakim danom nam se te vrijednosti nekako gube. Zašto? Kome to godi? Samo se zapitamo ko je taj ko želi jednostavno da rastura, dakle, bračnu vezu, da rastura prijateljsku vezu, državne veze, jednostavno sve veze koje čovjeka čini čovjekom. Društvene veze, dakle, kojima mi se predstavljamo kao ljudi, dakle, kao vrsta. A ako djelujemo iz te svoje vrste, onda se očekuje da budemo izvrsni. A kada izađemo iz svoje vrste, onda smo neizvrsni. Onda ne možemo izvrsno djelovati, zato se gubimo. I mislim da je to razlog da smo jednostavno zapostavili brigu za instituciju braka. Pokažemo tu koliko znamo o vjeri i o materiji i inače koliko koristimo ovo znanje kojim se busamo, da imamo znanje, sve neke diplome imamo, a nemamo diplomu za zdrav brak.
Dobro, pomenuli ste društvene mreže, znam da niste mislili na ove koje ću ja sada pomenuti, ali ste izuzetno popularni na društvenim mrežama i taj vaš način online komunikacije zaista onako govori koliko idete u skladu sa 21. vijekom od YouTube-a, Facebooka. Također imate redovno predavanja, tu i najavljujete naravno svoja gostovanja širom, ne samo Bosne i Hercegovine, nego regiona i svijeta. Šta kada dođete i da li ima razlike uopšte o tome, o vašem pozivu i onome o čemu vi govorite kada vas recimo pitaju u Hrvatskoj, u Srbiji ili Švedskoj, Austriji ili negdje još dalje? Ništa ljepše nema nego kada se čovjek prirodno ponaša. Šta znači prirodno? Ono pri rodnom ponašanju. Dakle, a rodno ponašanje je nešto što svakog privlači. Mi svi volimo djecu, jel da? Svi volimo djecu. Čak i ne zamjeravamo na njihove greške jer razumijevamo ih. Svi volimo. Zašto ih volimo? Zato što oni nemaju sebičnost, nemaju oholost, nemaju umišljenost, nemaju dokazivanje, nemaju ono da pamte šta mu je ko uradio. On sad se malo onako porečka, onda kad se ga zagrli. Roditelji ostanu da ne pričaju godinama, a djeca se druže, tako dalje. Dakle, ideja je dobra, univerzalna, dakle, ideja dobra, svugdje je privlačena. Gdje god da ideš, jer svako to u biti želi. Gdje god da se nađeš, jer svi ljudi isto vole. Ja često uporedim, kažem, ima nešto što svi isto volimo, nema razlika, to je voda. To je voda. Svako se tako vode poželi da je napije kad je žedan, jel? E sad, ako volimo stvarno svi isto, zašto zaboravljamo da dolazimo od istog? Zašto zaboravljamo da budemo isti? Pogotovo kada znamo da je Božji poslanik rekao da smo svi kao jedna porodica. Kao jedna porodica. I ako imamo takav pristup svakom čovjeku sa željom da ga vidimo čak da je bolji od nas, onda je to privlačno svugdje. To je stav, za mene je to stav. Hoću da te gledam onakvog kakvog on želi da te vidi u originalnosti. To je ujedno i moja doba, moja želja da te takvog vidim. Ako nisi sada, dovoljno je to što ja mislim, što želim da budeš takav. Onda će ti biti, ako nećeš, da šta će, to je tvoj problem, nije moj. Ali ja želim da ti budeš takav. I naravno činit ću sve da dođeš do toga. A neće možeš drugi da dođe ako ti nisi došao do toga. Dakle, dokaži ljudima do čega ti je stalo. Šta je ono što ti je, ja kažem, što ti je kibla svakodnevna, kibla svakog daha, a ne samo kibla dok si na radnom mjestu, dok si na poslu, dok si... Ne, svakodnevna tvoja kibla. Naša svakodnevna kibla jeste on, stvoritelj svjetova. Dakle, ako nam je on kibla, prema kojoj mi biće okrećemo, ako nam je njegovo lice želja, svih želja, da zadovoljimo njega jer je on najzaslužniji, pa mi šefu koji nam daje redovnu platu, kako ga volimo, jel da? Nema sve nekako je šef moj, to je taj šef koji sam vam pričala, tako dalje, jel da? Znači nam, a zamisli ono ko ti daje sve ove blagodati koje ti ne daje ovaj šef. Evo ovu blagodat koju koristiš svakodnevno, samo pogledaj sebe, vidi kakve blagodate koristiš. Zar on ne zaslužuje da bude ta meta prema kojem ćemo se mi stalno biće i sve da radimo zbog njega, ne očekujući ništa. A raditi zbog njega, znaš šta znači? Znači biti objektivan u punom smislu te riječi. Nema subjektivnosti. Nema ličnosti. Čak mi je bilo drago kada jedan od filozofa, među ostalog Konstantinović, Radobir, kad definiše ko je objektivan čovjek, kaže objektivan je onaj koji je bezličan. Vidite ovo? Dakle, ako ja nisam uzeo moje lice kao metu, dakle, u koju ja stalno gledam, onda će biti ova objektivnost i ova ljepota, lakoća koju svaki čovjek želi. To je ono kad pristupaš svakom čovjeku da ga vidiš onako kako on. Jednostavno ti se raduješ da on bude radostan. Kaže Božji poslanik, kada pogledaš brata sa pogledom čežnje, ljubavi, želeći mu dobro na ovom i onom svijetu, taj pogled mi je draži nego da ostanem u svojoj džamiji u potpunom posvećivanju gospodaru godinu dana. Vratimo pažnju što znači čist pismen pogled prema drugom čovjeku. Ko je taj drugi? To je ta univerzalnost. To je taj pristup. To je taj stav nepromjenljivi
Kada čovjek nema taj stav, onda on nije jednostavan, baš je komplikovan. Sa njim je teško razgovarati. Mi imamo puno stavova pa se gubimo. Sad kažemo na ovoj televiziji ovako, na onoj onako, na onom javljanju ovako, na ovo ovako. Mora se 10 lapsov, naravno, ovo trenutak nervoze, afekat, ovo ali nije to tvoj stav. Nije to tvoj stav. Izvinite, možda sam pogriješio i tako dalje. Ali kada imaš stav, stav jeste da nam on i onaj koga je on poslao da nam budu preći od svega što postoje, pa i od nas samih. Sve dote dok smo mi sami sebi preći, a ne dajemo prednost drugom, a taj drugi nam je dat kao ogledalo nas, onda mi smo izgubili kompas. Mi smo izgubili snagu, izgubili smo orijentaciju i naravno da ćemo, evo, rezultat vidjeti odnosno posljedice vidjeti ove koje nas okružuju. To je ta voda koju svako voli i svaki je žedan. Ljudi galame, napadaju, vrijeđaju samo zato što ne piju vodu duše. A voda duše jeste Božja riječ. To smo cijele mukabele uz Ramazan, družeći se, naučili da je jedno od imena za Božju riječ voda. Voda. Onaj ko pije tu vodu, on se ne razvodi. Dobro. To ne mora da znači da zabrani u vjeri da se razvode, a to ima osnovni razlog, podrazumijeva se. Apsolutno, razumijeli smo. Hafize, hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme za Novi dan i bili gost televizije N1. Hvala i vama najljepša na sve ove informacije i znanje koje širite i budite u nama, ono najljepše, bez čega nema života. Vidimo se opet ako Bog da. Gost Novog dana bio je Hafiz Sulejman Bugari.